angayitshita angayicaphile asikhulumi kakhulu bantu abakhuluma kakhulu basheshe babambeka mangijayiva mina sengikuthakethile wena uzokhosa problem one yami ijayiva akusijayiva i-tai chi and transform the more mangilongijayiva yabona wazi mase ngiyishaya mase ngithi si bazokutshela nabangani bami bathi ungasondeli kule palo yabona ngizolibamba kayi-one mangalibamba ngathi ngiyalitshekisa ngani yabona nalo muntu ongibhekile naye uyabona ukuthi lo muntu mangangibamba avele ngiyokutshekisa mbani mina ngeke ulwe nezinja zami ngikhona into ubheke nothi izinja zami zonke nto mazila bayazi khuphuka ikhona yazi bakhuphuka noma ngathi uphetheni akushange khako ka-Israel izole return yama uthi aphakama ngiphinde ukustayila ngayo futhi ikhako Kati uthakusuku khuphuka no iproblem wena mfowethu thina okumnandi siyaphile especially le brand yekhuphuka nebrand kaSanele nebrand yakabafo lo kaBhizi nathi siyayikhuphula bafethu